So hey guys, Jotono Lamsogo Ani YouTube channel so tini lainai ani Langma se Nwng kokborok songni music breakdown. So tini video belai interesting nai boni bagai paithak jora naitongdi kisapana script ta khaidi script khaika hangke nini no loss nai so phaidi hingke tini video no bisi leirawi start khailai sinai. So puila Apple Studio app open khainai open khaimani pore mokhe ani project so puila nailainai ogani tempo tai bpm so o songni tempo hingke 87 tai time signature hingke foot by foot nor naidi oro so faide hingke sing o music no kisa khunaui nailainai puila so puila beat bahai ke snamjak nailainai puila hangke kick naidi boma hai ke snamjak next hingke percussion bone pore hingke kaisa snare bone pore hingke tei kaisa snare hingke sing nailainai bone skangni tei kaisa beat tongo bo hingke kisa change khaina nangota kick simi nore ready hingke nang thangka bone pore hingke puila ni hai sam so sing tabang nailainai ang oro tamo chord use khaika so ang oro tamo chord use khaika hingke G major, E minor, C major, D major. Omo hangke kaisa electric piano oro kaisa basic melody create khaijak. Omo haita bone pore hangke kaisa string fat use khaijak. String ria hangke sini gan gurum yado bone bagai string rina nango. Bone pore hangke bahai ke intro start angnai di orani intro kisa melody type do hingke khunaui nai di
hingke kaisa string solo tongo omo hingke intro tai melody ni loge loge pungnai mane kisa khanathok naita sign khainaita music no. Oro hingke ang kaisa hi hat use khaijak mane hi hat no reverse khaijakta. Oro hingke kaisa bass use khaijak Brazil bass. Oro hingke ang tei kaisa hi hat no reverse khaijak oro ni simi no vocal star angnai boni bagi kisa sign wngna bagita. Hingke tei kaisa oro intro tongo. Boni pore hingke oro kaisa ang string rijak mane vocal ni background chole naita. Boni pore hingke oro kaisa kwchar majani music hingke ang oro temp ni kaisa use khaijak same mano copy khairijak ta laso. Boni pore hingke oro kaisa guitar melody create khaijak mane vocal ni background chole naita. Boni pore hingke taisa puilani je intro tongya da mane bono copy khai paste khairijak ta. Boni pore hingke bwrui rwchaknani swkang oro kaisa intro hai angnai music oro ang kaisa fs bwrui rijak kisa drop haita. Norok Ani video no ani tutorial no sajagui no tongkha hingkai ani channel no subscribe khlai mano tei kaisa like ridi video no sajagui no tongkha hingkai tei kaisa comment bo khai ridi.